Ok, neke osnove postavki za Discord da se bolje čujemo unutar igre. Bilo bi dobro da svako ovo namjesti od vas posebno. A kao prvo, odite u Discord pod Voice and Video i bilo bi dobro da svi stave ovo na push to talk, tako da ne čujemo zvukove u pozadini, televiziju, radio, druge ljude kako pričaju, pa će zvuk biti čišći, a čućemo se samo kad želite pričat. Tako da stavite ovo na push to talk. Ovdje možete odabrati neku tipku na tipkovnici ili na mišu tipku ako imate viška. Evo, ja sam stavio na miš, stisnem tipku na miš pa pričam. Ovdje gore u input device odaberite si mikrofon, output također, ili ako nemate mikrofon da zvučnik na laptopu. Input ostavite ovako negdje na 80, a output najbolje ostaviti na 100. To je to što se tiče same postavke. Ima još jedna stvar, izađite van i tu ima gore jedna strelica prema dole, server settings, i postavite ovaj server na svoju regiju. Znači mi smo tu centralna Europa, znači na centralnu Europu spremite promjene i to bi bilo to. Vjerovatno ćemo se od sad malo bolje čuti unutar igre, neće biti šumova niti smetnji. Eto, vidimo se u igri.